Ebuzwa ngokuthi wayazi yini ukuthi kumenywe abesifazane emcimbini wokubungaza ukuqeda izivivinyo zasebusika iPensdown, uNdevu uvele wahluthukelwa inhliziyo. Ungathi nje ngamafutshane ubungayazi Bawushezi? Ndicimba ndikuphendule ndiyenqanda ke lento yoba ubuze umbuzo ufune into yobana mandikuphendule ngale ndlela ufuna ndikuphendule ngayo. Ndiyawuphendula umbuzo wakho, that's all. Don't tell me how to answer your question. Ask me a question, then I will answer. But if you tell me how to answer the question, then I will have a problem with that. uNdevu ukuvumile ukuthi indawo yakhe yokucima ukoma isaqhubeka nokusebenza. Nakuba ngomfumfu nyakenye inkantolo yemantshi yaseMonti yayiyelele ukuthi le ndawo icekelwe phansi futhi ingaphinde isebenze. Bawushezi, mina nawe siyayazi uba namhlanje lisaqhuba elashishini. Naphansi kwento ezithi ukuzenzele ke kodwa lisaqhuba elashishini. Liyaqhuba elashishini phakulanda and lizoyeka. uNdevu uphinde watshela inkantolo ukuthi awukho umehluko ozoba khona ukube isakhiwo sakhe sasakhiwe ngendlela efanele. Lokhu ke kuza emva kokuba ngoNhlaba kwavela ukuthi uphenyo olwenziwa luveza ukuthi lesakhiwo sasiphambene nemithetho emva kokuba abanikazi baso besilungisile. Biza kuyithethelela ekubeni ke isenzeke isehlwesi. Yes, reduce the risk of the Okanye sithobeke umngcipheko kwisehlwesi yakho. Ndicimba inoba ke ngokuyindlela yena ayibona ngayo leyo. Mandibone ngolo hlobo. Icala lihlehliselwe umhlazi 4 kuNcwaba.